Musesia wito ni mubea kwindwa naitwa baki seseni kitu. Twende nonanya wito kilunguni tunenanye nitawa Jacqueline Binya. Namba itu ya SMS ni ile 39115. Facebook ni Mutongoi TV official na YouTube ni Mutongoi TV /FM. Urenya wito umundi twinene yulu wa Muthelo na tuambiye na bala Uwau wambia maundu ala matuma siana isi tu kulingana na research sikwata ni Uwau na tuithi break bishop ende nonena yulu wandu wa memisini yitu me obucha siana situ na tukamavitha bishop ende yanonena musiesia wito nicho ni naweta yulu wa musiai kwitha ate kuungana na kana kake na itina nibo kwatise kuigwa kana ikabukiwe bewa mundu atanezo bucha kana ka lazima ethe onie kindu kiendeka na yuno ndo tusiende tuyisia muthembo suno lazima na kimusia tungikile kwa mwanani andu ana mobe yangi na mo kawaida na bucha anu mo bucha me bosu wako na kubucha osiana ona ima kwata ona makakwata na ibetingo kedi andu mutiani siana susu nomba nundu esa ni kwa bishop ni demonic nundu tiate yu akwataka na kaka nini baike ndo kwendone anisi nundu we koka umesia kana we koka umesia na baike ndo ne anisia ko kindu chambe nubuku kikamba wetawo nubuku na Biblia ni dwetikilika nundu nubuku nundu bayundu neka ona tutona kwacha kana we anisia moyo wa kindu kiloto na kwithoyeka weka kuyanisha kiliko chaku kitumanu na wana ngakana kanini kaidi tukwenda kana future na nibo serikali yethi awaina mwana museo wa kuona andu anao nikana andu asu ona community ni yaide tomana ikamana kana mundu ndaidete kutiwa Yesu bya naona atenete yana maito aya sisters makwa Yesu bya ni inangania muibetela bana muendete bana moikila ba ukalusi neku mona nganyasi okayitina muite mundu amukilia kalusi nundu we sikia kana mundu sino wacho ni wobuku na nando mailite kukanwa na maekana na kiundo na mono me utumo wo wende ya muno ni kweli twikabithe andu amekwika maundu a maikabithwe na muno mundi tione na yulu wa rape nienda ukwati ya bubu nikenda nuke bawe Dr. Charity pe andu meno wauo wa Muthelo na maithi kurepa andu angi ni chao kienda mutweno wa mundu nundu is it revenge ni thina we mena wa psychology nundu byangi mundu ni wisi ni Uwau na ithio kwa ku infect andu angi esi ha infect siana ha infect ona andu aku deliberately ni chao kithuku na mona ni chao tutana kwika nundu by law can you sue this person no du kaskata mundu tosu na mundu usu ni nundu bya mena wo na ni mabithite na maende na kuinfect andu. Asante Jacqueline kilando na kueta mbe kutumia ndawa cia ile tumia cia ARVs inzia imwe yosia uwo wa HIV ukasambai na wetu na manishata mundu ulonywire ndawa na numisa ndawa ciake nesaki na athi mobekithimo kila twika mundu lo kutumia ndawa kitawa viral load na ni chamwe ya A0 mundu sunde ndia atona unenga mundu ungi uwo ko mundu ulawika kuthi ukendia no kwati andu angi mbe ni mundu utoka hospitali utatumia ndawa yawa ni ena uwa HIV lakini ndeka hata ndatumia ndawa usiniwe mundu ula keli ni mundu utesilite masomo kulingana ila tuindia hata apokea mundu athimwa yambe na nuwenda positive na no kuhitaji uiti peki no tumwika akita counseling kana ni tunena na cia nake counseling isunbe HIV i different strains na ila wathi baanza wendea mundu ebanza ase ni wathi kwikata kuivanisha kana ku revenge kana kukwatia andu angi wathi baanza wendea wendeane inundu wenda ukakua uwo ungi ule andawa ukendea woka wibuye ndawa lakini ni waendia wabeba strain nyingi ya HIV ya mundu nginyao itewa ndawa ko kila ngwasia
ila wendi atamanisia and clients maito kana awo maito umuhimu wa ona kenda wina mundu panza tuna ya mundu ndesa inda na mundu panza amekwika mapenzi tumainsisti ya kutumia condom na kiukuthi ngwase withio kwatiti andu angi wendi awende na kwikia imani nundu wenda o yuresho ya ndwala awoni aingi wenda ukakua uonge ukenda ibasi vitali nunzanda wa lakini wende nai ko kila kana tusie wendi ando maipika siko chesu kila tuika nikumanenga ila ita proper counseling ukenda mundu wakayambe tanda kitali niwe kala na kenesa na niwanda na evidence ya mwelesya na the first 6 months kana miyambe thandato wendi anaita meka masometa literacy classes nimeka classes ni daktari na ndo angitwindiana mukuma twethesya kilingi meta pia educators yani mundu ngechipi positive ni wakubalie na msanda wasi akenesa na ndwindia mundu su ona nukuthi wasi no already ani kutaja mundu ngi weno msanda wa yuta malingina mundu usuita pia educator na tweka masomo asunesa windia asiko sia mundu kuma labanza kukwati andu ange uwo si ndimono ko mundu la twasi ala meka au no andu anini out of nambela yuka hospital nesa nengeto masomo nesa daktari tuabu andu ala meka upiangi mthini wa mitwano nundu kilungu kito chato nena ciana andu memisini bise thia woni wa uiwa uikoko uithithimwa withia wi mwau na indi ndemo tabia kibeti chake kana partner wake andu atro no matabia atanikenda wise thio no nundu no wikale we mutwano ni waku na ndo enjoy maundu monde ma mutwano onenda we mwau nundu pia mwemendea wana kikiochu daktari matabia kila ndo no matabia kende ni wa hospitali na ni wa thimwa yani wa mina kwiwa ni wa mina kwisomea nutithete tabasemo no wisomea ni wa mina kwisomea na kulingana na kithimi undu choma ni wendi wa wimo wina virus ya HIV no sio katabia sexual partners kana andu ala wona nao na mokimwe kibeti chaku na langi wenda wona nana mamu makathimwa nundu imani shako na mundu mundu wina HIV ti 100% ni kwenda wemo nundu nitone tando maithima katabia sexual partner mo makoka makathimwa na maitani negative na wazi ama atani negative nivindi atu na service pia sio manenga ndawa sio masia from now with the maikwatono wa HIV kwa utemu wa unonengwe ndawa sia kusia nduka kwatu yes sivyo tuna ndawa ita prep kambia kunenga na since 2018 yesu tunenga mundu ulawe musoni wakwata ni HIV tondo wasia ni mutwano ni kana mundu mutwano ni wa mundu mou nonge utomo wote mu penda watu munenga ita prep na ni service yevo katika hospitali sio ndesi ya serikali na sani daktari doc ni wese pep it's easy to prep you like school is ita prep prep isi ni yosia yani niyo yani mundu we riski ni yokwata kana we muisioni wakwata ni HIV pela ita pep ila wa minoli kamuisioni isu ni we already muisioni already ni wa minoli kamuisioni yonenga lakini ila we si wina muisi kwa mundu windi aese na muisi otono kwata ni HIV si there toti siku ando we 50-50 ula we nake no mushuku yeah we bakumu peo sexual workers nisipo mundu wika mapenzi ya influence of alcohol na we maybe ndesi na sindo mingi pesi sindo mingi ilo tutona mwende sia baadaye ilo tutona kuiwa we mwene we thima we muisioni we atarini yes yu daktari kisio kabandu twiba witina na nipo byolika pepwe kana prep no we prep na pep nipo byolika prep no prep na pep pala we thia mwana akupengine no bukiwe kana wona we mwene ndana abukwa na watoto ene twingi wetwa no TikTok tuni asina mama watoto mea tuiona nyo tukisiana tuisonga ndo tukusunga na wenduka tamuseni wethia mwana aku nuwe kwa kindu chuchu asiye mama kitao kwibitha makathata ni sida be maundu ala matona kwika the first thing nundu ndutona kuumisia kana kambi tabia neighbors no wanangia mwana esitwa asante Jacqueline kilimo chambe pe kitu child protection no lazima mwana zu protect privacy yake hizo kwenda tuna mumetia kwa kila mundu lakini oibidho no lazima one daktari adhimwe na kadhani pepizu anengwe ndo pep kusaidia au exposure
prep ni before exposure ikusuye kukwata hizo lakini kila ni encourage kana ni kia uthithio muno kwa mundu ama ukimwi ni ileta prevention is better than the cure kuzuia na sikuambia na kuexpose siana mitandao kuzuia tweke kuexpose siana tweke kuona na uwa shut up and bend over ugekana shut up and bend na kasunge na kuna video kama kule itaugea uthingithia na ndumia na mtandao na kethingithia wakati ungi utevo no when you that guseze kathingithia utevo ulongia ona kila kuona ekata muthukumi wa muci na mube comments we andu mundu muino gutumia uide bandu kwasia hey beautiful amwambie inua mguu tungeona tukunangana kwitina kage kunangana kesi cha kunangana na muzini wende na kuwa muzo ayoza chao videos aidnanga munana my daughter kala bazoto anaja kutek bara kana na utwende na to excite mundu kunywa ngi tweto kwa kunduku ila rule twice twekiwe ya kudai kutoa asiana kwa minutu relax hii uzio ayona aluka ikutembelea nundu no wala atu imagu kana kayiko nduke kwiko kwa wikulie asiana hizi between 10 and 19 si da school na miskini muno si ukimwi si umyeba nigo twasunge sana situ ku expose maondoni amwe matona kumalicha thinani nyendane sio kepela daktari nikenda tu mine kilungu kitu ni mukulie thiulu wandu alame na uwau ando ingi makia kwikalanya namo keselia ona dinywa kikombe kimwe bya mwana mume kwitino dinywa kikombe kimwe nake tumia kisiko kimwe nake ate mwana mundu usu ni kuwa akakuya bwa ndo maimukia tutayandu maitu nundu andu anondo uno wa utongi na wewe kwinda wasio sia kwinda wasio wako watu anduka samba se tumatabia nikienda wese dia tume kibindune okay nzie mwe ya kwisiania kumana na uwau wa HIV tu kwata na wa kwisila kuyapa mwe yani leu kana okunyo kiwungilasi mwe uno lo utisinesa ukwata na wa kuona na kimwe na mundu muwo ko ukusovya mundu kwasi numbani kwa kwina mundu na maybe no ndio nathimiwe na ndanambe yose avina kumusovya yani kumuya kumwikia leu uwi kwatana gwa kwisila kutumia maybe glass imwe kana miyo imwe kana kukoma obandu bamwe kitandani uyu ikwatana gu nziela nene pio Kenya ukwatana gwa kana country kana worldwide ukwatana gwa muno ni kuona na kimwe na mundu muo na kutemo nziela ngi akele ni mundu mukawe muo na ni wisene saki ni wanathimiwe nuna ndie kliniki kila mundu wenda emo ito na wewe nesa wina virus ya HIV na wathi watagwa ni daktari ndo wale kwika na ni walea ko wona walea pia kusiakana isu nionzela yake kusiakana keka wo isu nionzela ngindia yo loto no ukwatani yani uyu ukwatani mononi kona na kimwi musini muo na nokolea kuthi kukwata woiti wosiakana kala ke ibu na kila kingi no kila kiera wate ne kwisila singano ni lakini juju ni chathelile mundu singano ila siku matukuni tila tegwa ate na tesi athe kuweke kwa singano la wibo mundu atumia ukaminana nawo ukegwa wana wamina kutumia ukita kwilok tundu isa kwasi atu no tumia kwa mundu ngi kila kingi tona kwasi kitona uko no very minimal maybe mukenda involved in accident yani makatemangwa lakini kukenda kindu choko sio ando sima bicho hospitali penda wila tumanenga asita wa pep nundu ni maminoli kamuisoni kama sia sio zia nene pyo tono kwatani no kuona na kimwina maybe we mundu muka ukasia kana ko kuisania bamwe kusovya mundu muwe musini ndiso kwata no na once mundu na akiamina kosia na nyenda wasi yake na bicha mithandato pia ndeso kwata mundu ngio nyasanti daktari nini situ isone na batu kamina onena ni witu umundi nenda utabie musese wa Motongo TV via level 7 level 5 nitobika 7 aya masako Machakos level 5 atono kwata ba number 6 ya simo
na ubisi wenyu itawata nundu tuende na tukilio mina kidingu hito. Okay, wakaba masaku level 5 twase no kwenda kuthimwa itwendia na rooms cio thima outpatient pe rooms yandikitwe HTS counseling and testing si open kenda we mundu wa moika we mwana youth noenda babe department yita youth center yiba Machakos level 5 ube bandu bangi bathimia beta VTC bono windia na uthimi we bubu wazi wa mina kuthimwa na wendhiwa wina virus ya HIV basi kenda we mundu mukamu moito kana nueteleta mwana Pau beta MCH tuna room pau yandikitwe PMTCT room bondi batu nenga na service ya kalaito na alame na siana ila sithio wa miaka ili kenda we mundu ute muito kana mundu ute konja kana ute nakana kanini twase maybe o kana ka okuwa miaka 3 kuthio lo kana mundu muima na itu tinde department ila itawa CCC wona amino pita babe askali amenda masiyete ando maikathi wardini wewe amino kula department ya CCC nokuka bubuni tokupokea butwindia na so many consultation rooms no twindia bubu na no kwinda we able quarter service ya CCC Machakos level 5 na kana ni level 5 hospital ya waniwa service ya CCC kana isina mira PMTCT so that ya sisi amana na science daktari ni ndo manenge namba isingi sio ndeni musiko hata YouTube ito Facebook ito na no mutu kudia makulio meni kwesla namba ile 3 kenda 15 daktari ndio avaya masaku level 5 etawa Dr. Charity mwathi reception makulia VCT services kana Dr. Charity no tethe igwa mosia ise witu ni na Dr. Mala Bishop Mala ni na Dr. Lele ni Bishop Dr. Charity Dr. Jimmy na kwa nita wa Jacqueline Minya kiweyo